Fatal fatu se whapopongo tala mai Australia le Radio Samoa. Wa fola le palemia Australia le tuwina o se visa no fomawi Australia mo le tangata mai wharani lea sa whawhetawia le ri ile ana tupuai le whalawelawe I Bondi, ma o le ri o Damien Currott pe o na ripatia le APC na ia tamu whai e whawhetawi ma tau fia le tangata na mafuai le whalawelawe. Whai mai le ripote le whamtaranga Damien o ia o loo I le atunu I se visa whai ngaruenga toi titi umano nao ngā. Peita I o le saunoanga le palemia I le so o ta wai e mawhai una nofo Damien I Australia, ma e mawhai una nofo I se umi e mana oai. Ia I se petition na amataina e nisi wa tarasanga I le tuwina o se sitiseni mō Damien, au le temine I to ono le au marunu a mai rea whalamlawe o lo ia I peru whalema I au fia I masi pepeteine e iwa masina. O whawhatai le paramia siari I wharani lona loto tele ma le toa na fisoso nei le whaititi o nisi ono a afia mai nei whanamlawe. Wa whaamaria mai le Premier New South Wales Chris Minns o le os whainga lena whai se whaiwhi au Bishop Isini I le pō na pō o lo wawa ai ei o se ngā yoinga whaterorisi pa le whaatupu whalawelawe. Ta wairi pote le Nine News I le sola whamtaranga a Minns wa mai ona whaaturanga le komisina o leo Karen Webb le os whainga lea o se terror incident o Bishop Mari Emmanuel na tatui le tangata se ituro wa o whaiasa ratu sauninga I le Christ the Good Shepherd Church I Wakely te o le leitite o le fitu I le pōna pō. Whamno ria I fwoi mai isi whaiwhi awa le lotu, mai taritonu ina e whaawautong fitinga I le so. Na pu e tangata o le pālisi le ere se furu ono tausanga na whaatupuina le nei whaalamelave, ma ua iei nei le wainga neo neo. Mata ua fwoi le ripoti le anga iane o tangata o le community, e whaai rolo lato le fia le whaalamelave watupu, ma na mananu ai fwoi manai ari I leo e to o lua I le pōna pō. O le tae ona le inana whaamanino ai le Premier I lana tautalanga le te ena o tūranga na iei le pōna pō I le vevesi na tūra I mai le no fuanga na tupu ai le whaalamelave. O iei isi ripoti o pitora tamai le o auria le so o ta uai fina ngalo o nisi o le au sue e fōringa mai mafua ia le oso whainga o no ni mafua anga tautapua inga. E lua se pulufitu tausanga o se ri ua mariuma se tasi fwoi tangata matua o le aweta avale o lo I se tūranga tinga ina, mai manu anga ina ua feto aita avale tolu e au fiai maselori I le tui matua sini. O le whaalawe rea na ripoti atu I le asananafi, au le ua maua mai le atoanga o whaamtaranga e whaapea, au le itaina le lima I le waweawa na nafi, ai wala awane le soswani whaamwawe le Pacific Motorway I Wahroonga. Whai mai na maua I mepo e ata le tifa ane o le taawale le tuaingo le Ford, na anga I atu I saute o le ala tele, ai feto ai ei ma le loli ma isi taawale lua, to tasi la le ua mariu e ruasu fitu tausanga, ma le isi to o lua na tong fitia e paramedics. E iwa sfuru ono tausanga o le aweta avalo le Ford, pe ona ta ua mai malo tinga ina I le wharamai. Pe ama le toru sfuru kilomita le umi o leina o taawale ina ua poloka le ala tele, ma idea whaalawe o loo whaawau pe iai suenga. Whai mai ato o fitu tamaiti matalabo ua tau fia leo le pōna pōi Western Australia o no loo fita ua ina ro lato wau fia I nisi o sori ngā tū la whono na whaatino ina le whae unga le vaiaso. Ta ua mai li pote leo mai rea whae tūpe to se furu tamaiti e I le wāole se furu mare se furu fitu tau sanga le mātutua e te tauna tūtura I le whaamsinonga I mōrianga e se furu mare walu ilo nāo whainga ma o ia sori ngā tū la whono na te tūpu te tonu o le toru aso taruai e au fia I le ngā ui o se taawale I lea whae tū o Geraldton I le tai au le asa tōna ina tenei ia ato ai mana ngā inga o Pensini. E tūranga e se fo I lea tūranga o no le la ite o I la tau na whātaunu uina ia sori ngā tū la whono ma ua wala awai leo le whesosoani ane a mātua I le vaia le lei o le whanau ma whaafita auri ua tūle mai. Tala muri asiria mara se furu afe, whaasaranga tupe wa tu ina atu I tangata e toa lua o no le lafo ia o taota mai se lori la pisi I lungo awala I Western Sydney. Maua le lei ata mai me poe ata skula ati, le teimina sa saa ia le toa lua lea se maunga o taota mai le loli I Balmore Street I le maasina o nove mataruai. O le tangata e ana le loli ma le tangata na whaatino ina le tūranga le nei, o whaasala e tutongi le iwa awheri maselau, mo le awe ina ane whaasolu tū la whono o se uta tere o le o taota, mai se no fuanga o taota ma le usta ia le tū la whono I me whapea. Whaatanuina fo I tutongi le Tawara Council mo le wha mai no reo tauta lea la atu whaatasi o atulawa I le lua se funu wafe.
I o tala nā le Radio Samoa mai Australia mo le nei fo iaso whero e fo ia tau i seisi whapoponga soifua.